Za vodku! Ja! Ej! Imam slobodno, ja sam rezervisao danas. Selam alejk, mi smo imali rezervaciju iftar za 3 osobe. Morate li biti ima mjesta, ali da ne deri neđeva vjetra što ostala se. Hvala. Jel to visoča? Gdje je visoča? Gdje je visoča? Trebao si je zone i zapustiti. Pusti birka je tamo su naši ljudi. Pa sidi vode, šta si stao meni na glavu? Fura! Ne super, hajde. O, meni. Nekod mu traje dobar. 3, 4, sad. Još jedan. Znate, nekod mu traje. Ja sretno. Aj, čuje. Slepena. Onaj, kako zove na majku, ptica, znaš, iskupi. Nisimo ovakvi ste dala. To nije bilo. Zasvjetili nas smo bili pokratki. Put nisi bio ovakvi soko, tak umrak. Ja. O, jednoć donese jedan brodonja. U džami onakav aparatić. Znači, čovjek kad slika nakupljiva begi svjetlo. Ja kad opal čovjek slika, isto. Oj, rekao, da se mi dogovorimo za taj. Ne more, 10.000, mrš. Ne voliš šta sad? Pumreće, svi ne znaš šta je dobro. Pomoći ja te skratiti. Ja volim te staviti. U strupu sipa.